ngo kuca mu arise kugira gute tukiri batoya waratubesha Imana ikubabare ntakoze mu wagiye kandi twaremeye wenda yagiye nko mu bitekerezo ari nko kurota ni ucawe ni mu bucawe yagiye ikuzimu yavugaga niko nanako tugira abantu b'abarozi kuriya bari ababikuzimo iyo yihanyera akavuga ati nabagikuzimo kuko nabaga mu isi y'umwijima rwanje icumweru mwambuze nari ngeze Jamaica ngiye hehe wari uryamye hano hiri ku mufana wenda ngiye nko mu Bwongereza ndagusuhuje nkwifurije igitondo ciza we bukenda tsana bugorobye nkwifurije umugoroba mwiza bivanye naho uherereye ngo amahoro y'Imana akomeza abana muri gahunda zawe zose urimo nziza turamukije abanyamurenge bose kwisi ukuye mu Tugara turamukije abanyamasese bose kwisi turamukije abanyarwanda bose kwisi ukuye mu Bifobagane hari umuntu wambajije ngo ese Utugara niki Utugara n'abanyamurenge bashigikira leta ya Kongo mu gukora ubwicanyi ku banyamurenge bavuga ko atari abanyamurenge kandi ariyo gakondo yabo meaning of Akagara nabo ngabo turamukije asa naringeze turamukije abantu bari ruguru mu matongo y'abasekuru mu bibanza by'abasekuruza nukuri muri abantu twubaha cyane abantu banze ubuhunzi bakavuga ngo hapa ndio kwetu nubwo yandirimbe ivuga ngo dunia si kwetu ngo kwetu ni mbinguni ndafashijwe turabaramukije dusuje umuryango wa M23 cyangwa se twirwaneho aho muherereye hose impande zose z'isi turabasuhuje cyane nabonye n'abazungu batwirwaneho badukunda turabasuhuje turamukije abanyafrika abanyaziya abanyaburayi abanyamerika nukuri muri abantu b'agaciro cyane dushimiye ko subscribe kuri Inoza Live TV umuntu w'agaciro kandi umuntu w'ingenzi cyane Imana ikomeze kwishimira kandi Imana ikomeze ikwagure umuntu ufite gahunda yose nziza Imana irayishigikira uyu munsi rero ntago ndi njenyine mumenyereye mushene yanje ndi njenyine ndi kumwe n'undi mugore w'umunyamushene nkanje no mama nigeze kubona ikinyamakuru kimwe kivuga umuntu kiramuvuga ngo yitwa runaka ngo numuki ngo turagosaba ngo twibwire kandi wamuvuze we no mama reka mureke yivugire no mu YouTube muramumenyereye no bwa mbere je kuri neza nta kibazo ngirana n'abantu nimubona haya mvuga kuri channel yiwe ni ifaranga ashaka naje ko ndazishaka yene nta kibazo nico kimwe nawe nuko azamvuga ndi hano turi mu byashara cyane rwose murakoze cyane amazina nitwa Alice Kirayi ndi mu YouTubers hano mu muhanda ndi umumama w'abana batatu ndi umugore w'abongera nitwa Kirayi nitwa Kirayi nya yagiye nya ntabwo yigeze iba banyajuru banyagaju banyamajana ngo majana gaju nya yagiye hehe jewe nya ntabwo yigeze ibaho kubera ko hakika ya Mungu nya irahari oya yereka ngusobanurira impamvu ga nya ntayihari iryo zina ni rya papa kandi ga ntabwo umugabo yokwitwa ni rya papa cyane rya sokuru ni rya papa uko byara papa mbyara uri umukobwa bake ndi umukobwa abadahubwa iwanyu ruguru ni iwacu ruguru ni ku Ndondo ariko ndumbaze ngo ni ntago uzi Ndondo yari iwanyu ni ku Ndondo za Rurambo n'izi Ndondo zindi za hano Uvira naho barabaye bukenye iminsi mike nose wavukiye he navukiyeyo ariko ntabwo nakuriyeyo nagize amahirwe yo gukurira ruguru nakuriye nyine no mu mihanda nakuriye epfo wavukiye ruguru ukurira epfo okay mu mushasha nakuriye mu mushasha niba abandi twageze tuvuga ngo abanyabuvira n'abanya hajya za nyamazi zitwa buti bw'abandi butoya injanga ngo n'abanyenjanga ibuvira ngo abinjanga iyo ibuvira umuntu nabonye wageze hano avuye Uvira noneho gagere hano urabizi ko hano Nairobi kugira ngo ubone injanga biragoye uwo mwiminyama ariko ukamuhe noneho agateka injanga azi ngo yakoze ibihigo ngo mana ngo niyo unateka azasukuma za hano iwanyu nza numva muvuga ukareka kuntekera sine kuko gana zikuriyemo azivuyemo YouTube yitwa gute YouTube yanjye hariyo nari nsanzwe nkoreraho yitwa Umoja TV show ariko ubu nyine hari ndiho yanjye iyo nari karakazi nari nyikoreraho hari iyo ndi gukoreraho ubu nyine yitwa ngo Iganze Media Umoja TV wayivuye ntago nkikorera agashara kabe gake oya yarakwambuye zagenze nk'uko oya agashara ntago nabashatse nyine kugira ngo nkore karakazi nkenera kugira ngo nkore yanje
mbese aho ngaho ntago bazongera kuba kubona. oya ntabwo bazongera kuhambona. Ntaco mwapfuye. aho yaye n'ubu nyine turacavugana ni na mwene Aracururiza wacu amafaranga. ahubwo yoreka ni mukeba wanje Nanje umubwira ko mbanjumbagira ukuguru. urabyumva. Umubwira nanje ngo ndemere. ni mukeba wanje yarandeze kandi iyo wareze umwana hari igihe kuzugira ukamucutsa Cya. nawe ga yarancukije. Na Bibiliya zivuga ngo igihe kizogera umwana asige se. Ko asige nyina. yaje kubaka urugo. Mu commentaire gaza abantu zikavuga ngo ca gihe uno mukobwa asize se ngo ino myaka uno mukobwa afite yananiye se. None se amuhaye kandi gahunguka kiri gato bazoshobokana kagende kamurere. Commentaire z'abantu. Ariko rata ndibuza kwikorera nane. Kwikorera platform yawe ni byiza. Kandi uzayagure uzajya ushyiraho cyane ukoresha abantu batandukanye. Ntukazureka kwa uploadinga ngo uze umutumirwa. Uzubona ndeka kwa uploadinga ngo nabuze umutumirwa. yanjye kuragira ngo nti iroroshe. Hari abantu bamwe bavuga ngo batumirwa barabuze. Ntago ya Ntabwo uploadinga kubera iki se mane? Oya hari igihe iyo wamenyereye gukorana gukora uri muri benshi. Ntubona uko nguko wamenyereye gukora uri wenyine. Ntago byo kugora ubonye umutumirwa wakora utamubonye nabyo ni sawa. Ariko noneho hariho wa muntu wamenyereye kuvuga ngo ndicara ndi njenyine. Yamagira muri abantu nk'abanga nk'ababiri. Nza munabaza bakora ntibaruhe gukora ari wenyine. Wowe na Nyamujarete. Jewe nza na uploadinga umunsi. Na Nyamwiza. Naho abandi aza akora yagera iminota 10. Bivakanwa bigashira mugani wabavuga. Oya uzise. Ubu nyine reka tuvuge kano kantu. Iyo waje kuri YouTube ufite platform ya YouTube ntabwo dukeneye isura yawe yihisha. Nuhisha uracuruza ikise. Kandi ubu nyine aba societe yacu reka mvuge ngo y'abanyamurenge bamenye ko YouTube ihemba. Hari nk'igihe ushobora guhamagara umuntu urugero reka mvuge mushiti wanje Gatabazi. Ni mushiti wanje. Ibiganiro yampaye byose ntago nigeze mwishura. Twabikora gatunku ubushuti tukaploadinga hombi. Nukuvuga ngo Gatabazi nshobora kumuhamagara ndashaka kuma ikiganiro akambaza ngo urampangahe. Ntagavuze nabi arabizi ko YouTube irampemba kandi ikindi arabizi ko ibyagiye kuvuga biri bwinjize. Urumva rero nshobora kwishura umwe undakananira kubera iki mfite umuyoboro wanje urebwa n'abantu barenze 1000 nkavuga ngo nta batumirwa ntago na uploading kubera iki se. Oya jenyine ndahagisha. Hari YouTube mu Rwanda imwe nza nkurikira ndayikunda ngo mukomeza mudukunde ngo mudushigikire ngo turabanye. Natwega mukomeza mudukunde mudushigikire turabanye. Neza cyane. Umuntu wese ufite YouTubers reka imikino ntabwo YouTubers keneye imikino. Ngwino yizeho isura yawe tuyimenyere muri hano hanze mu magambo runaka mu miyoborere runaka ariko wenyine wikorere abatumirwa ndakubwiza ukuri igihe kizagera ubabure aza kugira ngo urampangahe nze. Ariko tubona njewe iyo mubonye je ntamutumirwa nza nishura. Iyo ari mu YouTubers ndavuga ngo mwino duhane. Yego. Naho iyo numva ari umuntu ufite inkuru imeze ukuntu nziza nta muntu nge nakushura nga mpezi inkuru. Ahubwo nje no kwishura wowe wo hijya ukampa makuru mpa numva tuzuye neza. Kavuga ngo ari inkuru mfite yahani wanyu kandi bambwiye ko amakuru yazi none akira fanta uyampe neza. Kayampa neza. Inkuru nza nkora zose ziba zifite ibimenyetso ni ibintu ushobora guhagararaho nkanavuga mu rukiko nkabisubiramo. Yego. Ayo makuru nayishurira inzana nayishurira amwe namwe ariko ntago navuga ngo runaka ngo afite ikise imeze gute. Ugiye kuvuga ko uvuye mu ijuru se avuye muri Kongo. Twabonye abantu babesha ngo bavuye ngo ikuzimu banane wa mugore twakuze dukunda yitwa Alice kandi ngo yageza abesha Alice ndabwo yigeza agere kuzimu nagatwiko ubundi ugiye kuzimu ngo tazagaruka ikuzimu haje umupfu twashinguye kandi umunyabyaha niwe uzuje ikuzimu. Ariko uzikuntu iriya nkuru nayikundaga none nayitaga mbwira mu rugo se ubundi kuki mwanyise Alice. Jewe nagaza nyumva nkagira nk'ubwoba kamanarira kamamvuga ngo barise bose n'abantu batinyutse ngo kuca mu Alice tukiri batoya waratubesha Imana ikobabarire nta kuzimu wagiye.
kandi Ariko- twaremeye. wenda yagiyeyo nko mu bitekerezo ari nko kurota. Ni ucawe, ni mu bucawe yagiye. Ikuzimu yavugaga niko nawe tugira abantu b'abarozi kuriya bari ababikuzimu. Iyo yihanye akavuga ati nabaga ikuzimu kuko nabaga mu isi y'umwijima. Ikuzimu se ni hehe? Ni mu isi y'umwijima, hahandi ukora ibiteye isoni wihisha. Hara ni nta ikuzimu. muntu ukubona. Hara ni ikuzimu. Ngo satani ngo yageza mpeze igikombe ngo uca amaraso ngo kakinywa namara ngo akankubita. We arise we. Arise baratubeye. Arise baratubeye. Bibiri zivuga ko nta kandi muntu yaturemeyeho n'umwe, itaka. nta muntu n'umwe uzi satani usibye Yesu Kristo. Nacaga ikundi yavanye mu ijuru. Ngo mureke mbabwire ngo urugendo rwanje ngo rw'ikuzimu ngo nanyweye amaraso ngo bajyaga bafata umuntu ngo nkanywa amaraso. Uzi ko njye natinyaga kujya mu irimbi. None nk'iyo tugiye nko gushingura nko kugenda ngo uhagaze hano hariho imva, hano hari indi uhagaze hano hagati. Nahitaga ngira ubwoba ngahita avuga ati mana we, ubu bano bantu bombi bari kumbona ukumwe nkurura ngahita mburira. Kubera iki? Kubera iriya nkuru ya Arisa. Arisa waradushimishije muri ya myaka ya hambere kandi wa mubyeyi we waratubeshe. Ariko ga nicyo cari igihe ciwe. Turuzi n'ubu nyine hari abantu babaye mu isi y'ibinyoma. Ukamusanga umuntu akora ibihumbi 500 kuzamura saba YouTubers kuri YouTubers, karaja mu kirori yakodesheje akamodoka wenda zi gutwara afite nako karayisensi yakodesheje. Harabonza mbona aba YouTubers bafata imodoka zitariza bakavuga ngo naraguze byaciyemo, ku mugoroba bakamubwira ngo hari pièce yatakaye igura bibiri moteri wayangije essence naguhaye wayimaze. Ubwo buzima rero mubayemo mubesha nibwo narise yabaye mucage hatubesha. Agiye mu bukwe, iyo nje ngiye mu bukwe nzuko meze neza umupfuko mfata kawuba kandi tikangeze kwikanisa kamasigara hirya kamanza kimwe nabandi. Ariko gasanga bamwe ndabazi shandabazi nzakora rimwe icegeranyo nzakora rimwe icegeranyo cyaba YouTubers b'abanyamurenge muri Kenya babaye mu buzima bw'ibinyoma. Nzabakora inkuru maze kubona bane ko ndashakisha abandi, nzababomora hano shakisha. Nigo tubaye mu buzima kora tubesha wenda ntago uhagaze neza, ufite ibizo 200 ukodesha akamodoka ufitemo license uratubeshe ngo naraguze. Tugahora ejo bundi muri matatu ese modoka yagiye ngo harakantu kangiritse ngo iri muri garage bongo iri kwa nyirayo. Ariko gaba yayikodesheje umunsi yayikodesheje bari yiwe. Baza bagufata ugahamagara nyirayo. Tagari yawe. Ntubona biriya biremerewe cyane cyane ubwo buzima abastari kuri abastari benshi tutazi baduhisha ubuzima bwabo. Ushobora gusanga okay je nicaye mu modoka de Ben nayicayemo none ko nari umuntu ukunzwe kandi w'icyamamare. Umuntu wese uvuga ururimi tuzi aramuzi. Nutavuga runo aramuzi. Yega ari indirimbo z'ibyongereza baza ari bagasara bariya bagasara. Urane ya modoka yiyo nje nayicayemo nageze amahirwe nyicaramo. Nayicaye mpeza karifuta ahantu twari naringiye ndamuramukije kabisa nazobona kino kiganiro nyayicayemo ya modoka yiwe. Ico mbivugiye urane ukuntu nzikira modoka ari yiwe nkamasanga wenda yikodesheje imyaka 2 byashoboka. Mukagira n'amasezerano mukavuga ngo irange nuyigarura ukwijanye. Imodoka sinde bazitera amarange n'amapine barayahanagura bakayagira imiryeri cyangwa ukagura andi mashasha. Debe nakamavuga ngo ndashaka wenda amezi 6 umpino modoka kuri kontara runaka mukagira n'ibyo musezerana mukavuga ati nipfa ikizapfa cyose nzagura gisha ngisubizemo. Ariko kiriya kimodoka ciwe kiri muri miliyoni 8-9 z'amanyarwanda. Ikimodoka gihagazeho kiri muri indirimbo yakoresha muri Love ya indi umugore watwite iriya modoka ni yiwe. Tugasanga wenda iriya modoka imodoka ciza cy'umweru kimeze nk'ikijipe. Tugasanga kiriya kimodoka si ciwe wenda ayikoresha amezi 6 kubera ko ari umustar afite amafaranga ari kutubesha ko yayiguze miliyoni wenda tuvuge 20. Abastari bazababesha ntago yo kubwira agaciro ni miliyoni 9 kandi gute se 20 zihari. Nakubwira 9 melodari amaza akubiteho ya 40 y'ikinyoma y'amabati barabasa. Warangizaga ya mezi 6 yashira akatubwira ngo ya modoka ngo ntigezweho ngiye kuyihundura mfata indi. Yarayigurishije ngo nayitangiye make kandi yayihaye nyirayo bongo
ari turakwishimiye. murakoze cyane. Ni injengira amakuru menshi kandi se no buri nkuru yo kuvuga kuri kamera, ariko kuba kamera icanye biba byiza kuvuga inkuru ufite amakuru n'inkuru wateguye. Yego, tubona buriya ushobora kwicara kuri iyo channel yawe ukamuhimbika inyuma ukakihimba ariko wagiteguye. Niyo mpamvu abanyabwenge azavuga ngo ukuri kurimo akajagari kuruta ikinyoma giteguye. Ushobora gupanga ukuntu nanje nagiye Jamaica bakangarura ku mupaka kabipanga nkamamenya ngo nimva Kenya ndurira Jomo Kenyatta, nimva Jomo Kenyatta indege intura nzunguruke wenda ncangaha nisange Jamaica ngiye kwambuka wenda nje ahantu fulani kamamenya amakuru yayo kamamvuga ngo ngiye kubabwira urugendo rwanje icumweru mwambuze nari ngeze Jamaica ngiye hehe wari uryamye hano hiri ku mufana wenda ngiye nko mu Bwongereza ntago ziranzira nziza ibyo mbamvuga sinabihimbye nibyo ntoya hangaha kaba mbivuga nabiteguye umuntu uzizo nzira kamavuga ngo uziko neza koko yagiyeyo kubera iki wari wagiye ndanahaze hari ikintu napanze ikinyoma rero gipanze kiza giheka vuba ayibawe kiza cyama kiguruka kakwa kundi kumwotsi. Gahunda yawe rero yo gufungura iyo channel yawe ya kabiri uratubwira intego zayise zibiri netwumva zifatika tugushigikire netwumva zidafatika tuvuge ngo nawe waje nk'ababasazi baje kuri YouTube. Tubwira intego zibiri zatumye ufungura YouTube channel uyegereze mikoro tukumve neza. YouTube na akazi cyo ni cyambere wefunge kubera akazi na akazi kandi noneho nari nyimenyereye nyikoreraho n'ubundi. Urumva kugira ngo uhindura akazi wari umenyereye uje mu kandi biragoye. Byiza nuko ukomezanya wa murongo wawe akaba ariko kazi ukomeza gukora. Intego ya kabiri njyewe ntangira ibiganiro byanjye bya mbere nakoze kuri Umoja TV show mujye kubihareba cyane birahari. Ibi biganiro byanjye byari bya twirwaneho, ni ukuvuga ngo ndi umutwirwaneho 100%. Niyo gahunda yawe? Niyo gahunda yanje. Mbese kuvugira ubwoko, gufata bino bintu akarengane bafite, urabona bino bintu watangiye bifobagane n'ibikiri njyewe nibyo niberagamo. Kugarura abanyamurenge, wowe waciye mu nzira itariyo twakuzana mu nzira ya nyayo. Undi amatambi genda neza, garuka uje mu nzira nziza. Niyo ntego? Niyo. Tandukanye ni yanje. Jewe nafunguye channel ari ukwagura brand y'izina rya channel. Ejo kamucari kamana chemistry yitwa Ineza Chemistry. Kamucari ya wenda byaraciyemo ntanabigeza abana banje bazabigeraho. Tutatubyara se? Kamucari ya ku ishuri ryiza rifite boarding, rifite n'abasekretary, rifite imbunda yapana imbando. Imbunda ziringa amasasu. Ukamona ngo Ineza High School, Ineza Primary School. Urumva? Kamona ibitaro cyangwa se cha orphans abana b'imfubyi. Cyanditseho Ineza. Neza. Iyo niyo gahunda yanje ya mbere yatumye nza kuri YouTube. Nukwagura brand. Imana izayigufashe mu bigere. Ninta habe na Mosiga Imana yaramubwiye ngo uzobashitsa ariko wenze uzogerayo. Ariko abiwe bagezeyo. Nje ntabigezeho. Abanje bazabigera. Intego ya kabiri. Korata nibyo. YouTube bigira amafaranga. Naje kuyashaka. Niko kakazigana kubwiye ngo naje mu kazi. Hari abantu bange bahita bavuga ngo ariko nzanda nka commentaire kazinyizamo ngaseka. Ngo wabuze ico ukora ngo mugabo ubwira ubwenge ngo wagiye gupagasa nkaba hari umwe wigaze kwandika ngo igishoro ca melon ntago genze nzakiguha ngo ucuruze melon. Melon ntigira amafaranga kurusha YouTube inshuti yanje. YouTube igira amafaranga wayigisha. Noneho gumenye YouTube uricaye hano. Umunwa uravuga uhembwe. Ariko melon hari igihe wirirwa uzunguru ukabura umukiriya uzubajyana kwatsa ukazijya igishoro gakera cari kikaba kiragiye azongera se nukirya azongera kandi se akubwira ngo ngiki kindi gishoro subira mu isoko azokubwira ngo akazi kakunaniye mu majambo makeya. YouTube ntago tuyivugira ubusa. YouTube ubwo busa tuvuga baraduhemba. None se ninza nkakubwira nkavuga ngo abanyamurenge mureke kwicana ibifobagane mugaruke mu nzira ya nyayo ukakabona wowe uri gifobagane ukumva kagukozeho ukagaruka ukusizaba nkugiriye akamaro kaza kabarya ko ngaka kaza kabajomba niko gufata sindano kayijomba ku gisebe. None se nyine mu majambo make YouTube irahemba abantu bose muzabona kuri YouTube bose barahembwa bose udafite cyane muhemba
nyiricana aramuhemba neza cyane ntabwo naje arakubwanuka kandi ukuntu ari se nubwo atatubwije ukuri ushobora gusanga wenda baramutangije udufaranga akabona ntashobora tumumarira akavuga ngo reka mfungure iyanje oya ni ukuri kw'Imana ntabwo ari ukuvuga ngo yatangizanye n'umufamiliye ni mukeba wanje muri Matayo haravuga ngo umwanzi wawe wa mbere azaba uwo mu nzu mwasi iyo ntabwo yabawe ni muri Matayo pako ico gice ndakikubwira ntugikenera gusa twayikoreragaho njyewe nawe ese se umudamu hanze nabonye na post nzayigisha abantu gukenyera nuriya yewe wakenyeye neza wa aha ni umumama mwiza neza cyane mwiza guteze hose ariko mu mufuka nimba aza kumenya n'ubu nyine tuzatumenyana nimba aza kumenya akamenya ko hari abantu babona ngo nafunguye iyindi cano ibibazo bikazuka mwashwanye mwagize gute ayinje suko nandikaho titire ndavuga ngo nyuma yo gushwana n'uwo yakoreraga afunguye cano ubega kuri amazumbaga ni content mbanishaki ni views nyabuno totuma bantera amabuye kandi noneho barahita ubona ifoto yanjye wa mbere arahita yirukwangira gufungura kino kiganiro ngo ategere gusa ko turuzigeje amavuze nico ndugandikeho bakimara gushwana nenga umushara bamuhaye kubera ko ari muke afunguye cano yiwe kandi aje kuri neza avuga ibyo uramugora mukoreye byose bibi Rata mama wamukoreye ibintu byiza cyane nuko n'ubu nyine aracabikomeje ni umuntu umenya ngo naryamye nabyutse abana bari bagiye ku ishuri wagwaye ameze gutya urumva nyine ntago ubu ni umuntu dukeneye ubu nyine ntabwo ari umuntu gusa nyine ngo nagiye ku yindi cano ngo hari ibyo twapfuye ntabyo abayutubazi mutaza kugenda mwikorera binahari nta mpamvu yo kuza kubivuga mani utabibuka ko byibuza igihe byibuza mwabanye yakubereye umwana mwiza nanjye mfite abo twabanye tuza gutandukana ariko ntabwo nabavuga nawe ko twatandukanye igihe twari kumwe hari ibintu byiza bankoreye rero tujya tubibashimira kandi ntimukabone umukozi umukoresha yafunguye cano ye ngo mubigire ibintu bya big deal bafite iduka ngo yari asanzwe akora afunguye iduka ryiwe ngo wenda hari ibyo bapfuye na nyiri rya duka nyine aragushimiye ko wamwigishije wamukundishije yanyeretse inzira buriya ngo umuntu hari umugani baza baca niba ngo baza bavuga ngo tugahorobera umwana ifi mwigisha uko ayiroba mu gihe uzaba udahari azirobere wenyine rero nawe uriya mu mama nta kindi yakoze kuntoza inzira akambwira ngo iyi nzira nuyicamo uragenda neza mpeza agafoto kiwe ndamushira kuri thumbnail ayiwewe no mu YouTubers nta kibazo yubwire nta kibazo no mu YouTubers hari ikibazo ni mwene wanyu ni umwongera cyangwa ashatse umwongera ashatswe mubongera ayi wosanga ari umugabo we nikicawe ni muramu wanjye atunaje ni muramu wanje ni ukuvuga ngo ni umu YouTubers iyo waje ku mihanda uba utegereje ibintu bye kuvugwa nabi no kuvugwa neza kandi nzangira ikibazo kimwe gusa nzangira ikibazo cy'abantu bazamutuka urebe cyagano yakoze nijoro akenyera usome commentaire tiyabuzemo zitanu zimutuka niko abantu bameze neza cyane hari abantu banga ibyiza n'abandi banga rero twari tugize ngo twiganirira biratatu twege ntago tujya tuganira dufite ngo topic runaka ariko nibyo byiza keretse ari nk'umushumba wenda inza nkunda kwandikira abashumba kuri cano yanje nibwo nzanga ati mushumba mfite topic imeze gutya umfashe tuyisangiza abadukurikiye njewe nta bumenyi nyifiteho ikintu cy'umuzuko nta bumenyi ngifiteho tuzuko abantu bazozuka simbizi gusa nzi ko ngo imperuka niba tuzuzuka twese ngo wari umunyabyaha n'uwagize neza bose bazazuka bacirwe gahiteka wakoze neza agororerwe wakoze nabaje mu noneho umushumba akabinsobanurira kuri topic wenda y'umuhamagaro yo gukizwa ibintu nk'ibyo nibyo tuba ariko nkawe mu YouTubers dufata mushana tukavuga hari abiri bikomeretse bakadutuka barahari wewe bane zaguhemba uzuzutuka abandi hari n'abandi bavuga ngo mwaganiriye neza hari n'undi ukibona basanga bavuga ngo ariko ndabanga bibaho kandi nje abantu nkabo iyo umbwiye ucyunza niyongeraho ikiro neza cyane ahubwo zavuga gutyo bakagira ngo wenda agucinga intege agusubije inyuma ubu muhaye avantage yo gutera nk'intambwe nka 5 umuntu wonca itege nkababara nuwongira ikimeme kugira ngo ntuvuge ayiwe wongo yazinshi no kamva kuri YouTube teko oya arigiye ogaruka gakaza ukoresha
ari kurundamo n'abandi kaba aya biriya bisaba abantu babizi kandi uja ntabwo kubyitoza nk'iminsi ingahe twamugaruka ukaduha ikiganiro aho ngayo nguko Mm. twakwishimiye mu majambo makeya. mwakoze cyane kabisa Hano ni kuri Neza Live TV, wa muhungu ukundwa n'abanyabwenge wangwa Wangwa n'ibipfu, uzagaruke kabisa tuzakukenera ngo ubure, ariko kubera ko ufunguye iyawe tuzagufasha nta mutima mubi. cyane Njye nta rwose hantu uzankenera ngo nkwihorere, ndiriya ukambona ukavuga ati ndakubonye muri quartier ngwino uno tuvuga hano. iminota 10 sha ntago nakwanga, nta mutima mubi ngira Mm. ntawe, kandi n'abaza bankora inkuru babesha uzubona zigera kure. oya ubundi kinyoma nta kinyoma gakiza kiza kigenda mu Taza kirenge tukira aho ngaho bikamishira aho ngaho aho aho ngaho. Mu bantu banzi neza nzi kubana mu banzi, ariko babandi twahuriye mu nyungu runaka mu mihanda ya Nta- social media noneho bamwe ari n'abahubutsi mwana nabamenyeye mu gahinda bavuga ko ibibi byabo kabo ngabo sinababanira neza, kuko nyine ubona ko nyine ari umuntu umeze nk'itapi y'ikirato. Mm. Ariko mu bantu banzi neza pe nzi kubana n'abantu, ariko nkabana n'ubishaka, utabishaka ntabwo tubana. ariko ubundi niko bigomba kumera. Kandi nta muntu nzigera mpa amafaranga ngo nkunde, wapi ese umuhaye amafaranga ngo agukunde ya mafaranga agashira akayarya ati nakwanze. Kanyamuza yaravuze ngo ngufitiye ibanga ngo uragishura imyaka 15 ngo nishire bongera ugishurire urumva rero ngiye mbana n'umuntu ubishaka, sibyo? Yeah, nubikenera nkawe Arisa ko tubana neza, sibyo ko twavukanye ahantu henshi, nukenera ko tubana neza sha tuzabana uzajya umpamagara nkwitabe, ngo uhamagare unyitabe, ngo ukenere nkubone, unkenere umbone mu kazi kacu muri bino byo guhana ibiganiro nta ribi. Ariko nutabikenera ewane nta kibazo, nzabana nawe nuko uzabishaka. Rero mu majambo makeya turakwishimiye, natwe uzadukenera tubone, kandi natwe tugana tuzakubone, ubushiti bugende bwaguke bw'ibyashara. Nukenera kubufunga wenyine uzabufunga, ariko abanzi bazamenya ko ari wabwifungiye, kuko ngiye gushwana n'umuntu biza bigora. Nukuri gerageza kubana pe, ndabigerageza, kereka nyine wa muntu mane bavuga ngo uriya muntu aragoye kubana. Ariko nta nshuti zanje nimwe uzigera ubona uvuga ngo neza ngo twapfuye ko ngo agoye, wapi agoye mu mibanire. Se umuntu ndaheka ndamugorera gute? Singuheka, sinkugaburira, sinkuryamisha, sinkoza, sinkugoye gute? Umuntu wawe wigenda n'amaguru, guhura n'umuntu mukaramukanya bikarangira. Okay, dusoza yego gira ijambo rimwe ubwira abakunzi ba Neza Live TV, numara nanje ugira ikindi umbwira chimikorere nza nkora nimba hari cyo mpindura cyangwa nimba cyo nongeraho. Niyegereza ka mikoro turama dusoza, nta kibazo turama dusoza. noneho ga musarire njye nakunze ibiganiro na nyira ntaramenya ko tuvukana. Nzankunda gukurikirana ibiganiro byawe kenshi cyane, na ninjoro aricyo nari ndimo ndeba waprodinze nawe uje kukireba. Apana kino tuba dukora ikindi ubwira amatsiko yo kuja kumva ibirimo. Ni ukuri imikorere ni myiza pe. Naho Gerardine yararirimbye ngo ibiguca intege ntibizabura, abakugwanya barakomeje. Abakunzi ba Neza mukomeze mumukunde, mukomeze mukorere subscribe, mukomeze share byose kugira ngo akomeze ajye imbere. N'abantu bagenda bagufollowing baguhe subscribe cyane rwose. Vuga cyane yawe n'ikimana twamaze. Channel yanjye yitwa ndayipininga ndabikwemereye. Ntumva se. Channel yanjye yitwa Iganze Media. Imaze kugira abantu bangahe? Ntago baraba benshi. Okay, dushaka ko ifunguye nk'ejo bundi abakunzi ba Neza bafite umutima mwiza timukande unsub iwanje mwama muva mu cumba muje muri salo muvi wanje muje kandi nuko no mama w'abana batatu, nubwo nje nari nzi ko ari nk'agakobwa ko wenda gafite umwana umwe, ariko afite umusore karaje gushingira neza akeneye manyana none ga afite umukobwa mwiza azandika hano hepfo ngo ndifuza ko kuzakubera amanyana. Reka tubashimire mwe mwabanye natwe, kandi nawe wakoze kuza, Imana iguheze umugisha ku mwanya wawe. Reka tubabwire ngo amahoro mu mutima, amafaranga mu ikofi, ibiganiro zacu nakagaruka. Ciao ciao, bye bye.